ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। और स' मोनसे घटना जादों ओरैबायदि जे गावनि मोजां मोननायानो गावनि हौवाखौ पाहारसानिफ्राय नाख्लायना हरनाय। नंगौ, सिया होननाय सासे सिख्लाया गावनि मोजां मोननायखौ पाहारसानिफ्राय नाख्लायना हरदों। जे माने बे घटनाया एबार मेघालयआव जायाखै, इयो महाराष्ट्रआव जादों। नि मोजां मोनलायनायनि एबा जाय सिख्लानि नामा सिया, ओमफ्राय जाहैबाय जेब्ला बिथांमोना माने फेब्रुवारि माहायावनो माने बिथां सानैया माने आस्थाम सोलायनानै दोननाय बेफोरबायदि माबाया जाखांबाय, आस्थाम सोनाय माबाया। बेनि उनावनो बिथांनि परियालफोरा बिथांमोनखौ बेफोरबायदिनो गिदिंनाय मानाय बेफोरबायदि हेगार हरदोंमोन आरोना। गिदिंनो मानो होननानै हेगार हरनायाव माने महाराष्ट्रनि मोनसे जायगायाव माने पाहार सायाव थांनानै बिथांमोना बेफोरबायदिनो गिदिंबाय थादों। गिदिंबायदिनो फटक सटक बेफोरबायदि थिखांगासिनो आरोना। जेब्ला माने बिथांमोना जाय हिन्जावा प्लेन खालामखाना दोनदो जे बिखौ पाहारसानिफ्राय खोख्लैनानै थैहोगोन होननानै, माने न'खरनि मानसियाबो गम मोनाखैमोन दि माने बेखौ बुथारदो होननानै। माने जाय सिख्ला नाख्लायदो बि माने गाबै गाबै फनसो हरदोंमोन जे बिथांनि बिमानियाव फन हरदोंमोन जे गाबै गाबै जे पिस्लायनानै थैबाय एबा पाहारसानिफ्राय गोलैनानै थैबाय होननानै बेफोरबायदि गाबै गाबै फन हरदोंमोन। ओमफ्राय न'नि मानसिफोराबो सानदोंमोन जे गोलैनानै थैबाय होननानै, माने सानाखैमोन जे सिख्लायानो नाख्लायनानै बुथारदो होननानै। न'नि मानसियानो एसे सन्देह खालामनानै गम मोनबाय जे न'नि मानसिया सन्देह खालामनानै गम मोनबाय जे बि सिख्लायानो नाख्लायनानै खोलैदो होननानै। ओमफ्राय पुलिसफोरा बेफोरबायदि सार्च खालामबाय, बेफोरबायदि नायनानै गम मोनबाय दि बे सिख्लायानो बेखौ नाख्लायहरदोंमोन, माने सिख्लाजों आरो सासे सेंग्रा दंमोन होननानै जों मिथिनो मोनदों। बिसोर सानैना माने अक्ट'बर माहायावनो जुलि जानाय एबा हाबा जानायनि डेटखौबो बिथांमोना लाखाबायमोन आरोना। बेनि उनाव बे सिख्लाया प्लेन खालामनानै बेखौ पाहारसानिफ्राय महाराष्ट्रनि पाहारसानिफ्राय माने नाख्लायनानै खोलैनानै थैहोदों। दा गोबांथार घटनायाव गोलैदो। बे सिख्लाखौ दा पुलिसा हमबाय आरो बेजोंनो लोगोसे सासे दङमोन बेखौबो हमबाय होननानै जों मिथिनो मोनदों। मोनसे एसामिस रावाव मोनसे भिडिअ क्लिप होनो नोंथांमोना नायलांबा निस्सय बुजिगोन आरो मिन्थिगोन। स' नायलांदो बिदिब्ला जाय बर' हारिनि। সোনম নহয়, এইবাৰ কাহিনীৰ নায়িকা সিয়া। মেঘালয় নহয়, ঘটনাৰ স্থান মহাৰাষ্ট্ৰ। ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এইগৰাকী সিয়া নামৰ যুৱতীয়ে আঙুঠি পিন্ধাইছিল কেতন আগৰৱালাক। পুনেৰ দুটা সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ সন্তান সিয়া আৰু কেতন। দুয়োৰে পৰিয়াল কোটিপতি। ব্যৱসায়িক চিনাকি সূত্ৰে সম্পূৰ্ণ বুজাবুজিৰ মাজেৰে দুয়োটা পৰিয়ালে বৈবাহিক সম্বন্ধ গঢ়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। অহা নৱেম্বৰত বিয়াৰ দিন ঠিক হৈছিল সিয়া আৰু কেতনৰ। ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰত বুক কৰিছিল বিবাহ ভৱন। আঙুঠি পিন্ধোৱা হৈ যোৱাৰ আগৰে পৰা প্ৰেমিক প্ৰেমিকা ৰূপে আছিল কেতন আৰু সিয়া। এয়া বিশভাৱে প্ৰি ৱেডিং ফটোশ্বুটো কৰিছিল দুয়োজনে। কিন্তু হঠাৎ কাহিনীত আহি গ'ল টুইষ্ট। ফুৰিবলৈ গৈছিল সিয়া আৰু কেতন। হঠাৎ পৰ্যটনস্থলীৰ পৰাই সিয়াই কান্দি কান্দি কেতনৰ পৰিয়াললৈ কৰিছিল ফোন। ফটো তুলিবলৈ গৈ 400 ফুট দ খাৱৈত পৰি কেতনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জনাইছিল পৰিয়ালক। কেতনৰ পৰিয়ালে এয়া প্ৰথমে এক দুৰ্ঘটনা বুলিয়েই মানি লৈছিল। ক্ষতবিক্ষত কেতন আগৰৱালাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। কিন্তু পুত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছতেই সিয়াৰ আচৰণত সন্দেহ উপজাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল কেতনৰ পিতৃয়ে। আৰক্ষীয়ে বৰ বিশেষ কষ্ট কৰিবলগীয়া নহ'ল। প্ৰাথমিক পিছলি পৰি মৃত্যু হোৱা নাছিল কেতন আগৰৱালাৰ। চিৰজীৱনৰ লগৰী বুলি ভবা সিয়া গোৱেলেহে টিলাৰ পৰা ঠেলি দিছিল কেতনক। কাহিনীত এইবাৰ এণ্ট্ৰি চেতন চৌধুৰী নামৰ আন এজন যুৱকৰ। কেতনৰ হত্যাকাণ্ডত সিয়াক সহায় কৰিছিল চেতন চৌধুৰীয়ে। আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিলে এইগৰাকী 20 বছৰীয়া নিমাখিতত যেন লগা সিয়া গোৱেলৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰ। তেতিয়াৰে পৰা দুয়োৰে মাজত গোপনে গঢ়ি উঠিছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে চেতন আৰু সিয়াই ফোনত দীৰ্ঘ সময় কথা পতাৰ তথ্য। আচলতে চেতন চৌধুৰীৰ এইখন ফটোৱেই সমগ্ৰ কাহিনীৰ ৰহস্য উদ্ঘাটন কৰাত সহায় কৰিছিল আৰক্ষীক। পুনেৰ কোটিপতি ব্যৱসায়ী বিশাল আগৰৱালে পুত্ৰ কেতনৰ মৃত্যুক লৈ এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছতেই প্ৰথমে কেতন আৰু সিয়াই ফুৰিবলৈ যোৱা লোহাগড় দুৰ্গৰ CCTV পৰীক্ষা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। পৰ্যটনস্থলীৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত এই ফটোখন দেখি ৰৈ গৈছিল অনুসন্ধানকাৰী আৰক্ষী। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ দিনটোত পুনেৰ তাপমান আছিল 33 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। প্ৰচণ্ড গৰমতো চকু মুখ ঢকা পোছাক পৰিধান কৰা চেতন চৌধুৰীৰ চাল চলনত সন্দেহ উপজিছিল আৰক্ষীৰ। সেয়ে হত্যাকাণ্ডত সিয়া অকলে জড়িত নোহোৱা কথাটো প্ৰথমে নিশ্চিত কৰে আৰক্ষীয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত সোধা পোছা কৰোঁতেই সিয়াই স্বীকাৰ কৰে যে এই গৰম কাপোৰ পিন্ধাজনে আছিল চেতন চৌধুৰী। সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিতভাৱে প্ৰেমিক চেতনৰ সৈতে মিলি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল সিয়াই। সম্প্ৰতি মৃত কেতন আগৰৱালৰ পৰিয়ালৰ লোকে স্বীকাৰ কৰিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য।
যিবোৰ কথা পূৰ্বে সন্দেহ কৰিবলগীয়া বিষয় বুলি ভবা নাছিল পৰিয়ালটোৱে। ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है। अभी उन लोगों का पहले से ये तैयारी थी क्या था, अभी ये तो बता नहीं पाएंगे हम भी। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? 20 साल के लड़की में इतना किसी का मर्डर करने तक का सोच आना और करना कहां तक पॉसिबल है? উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে চিয়া গোৱেল আৰু প্ৰেমিক চেতন চৌধুৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পুনেৰ আৰক্ষীয়ে। দুইকাম আৰু ৰাজা ৰঘুবংশীৰ কাহিনী পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰি দিছে এই পৃথিৱীত মানুহতকৈ নৃশংস আন একো নাই।